Dostlar üzülüp kaldı primo efer. Üzülüp atat. Hastaya geliyorsun ha? Ha, bir vakattaki çekeceğiz açlar. Ben de Mehmet dur. Okul bağladı, çok iyi kaladı. Bir bakalım. Bir kötürtüğümüz. Onda alıp tutar. Da. Bir. İki katar olup aralıklı saklar. Artaları bakar kazıp aldıkça lezzet olmaz. İki bölünüp kaldı. Şuna. Dostlar bölüşüp koygular taypalarga. Şındıkta bakır arıyoruz lan. Bakır ergile. Şındık давай. Aralıkta sistem sende. Saf tutuyoruz. Biriniz arkamızda kalır. Быстрее пока всем нужно. Промебель, открывать промебель. böyle çip paylaş. Tarttılar. Adamların sаны az емес. Бүгін аябай көп ел. Бүгін нарындан келишиптир, Көлдөн, Таластан, Жалабат, Алабука, Көл, Өзгөндөн келишиптир. Каяктан келдиңер? Лейлек, Кадамжай, Жалабат. Аябай эл көп.
Маданияттуу жүрүш болуп жатат. Ооба. Жүрүшүбүз аябай мыйзам бузуу жок. Маданияттуу. Келечек карапайым элдин колунда. Акыйкаттык керек деп кыйкыргыла. Азыр БШКнын алдына барайлы. Буюрса айтыла турган сөздөр айтылат. Азыр жолдо мыйзам бузбай тынч кетели деп тынч кетип атабыз. Мына элдин көптүгүн көрдүңөрбү? Эл аз эмес. Эл аябай көп бүгүн. Буюрса сотко мындан да көп адам келет. Мага арт жагы көрүнбөй атат. Бул арт жагы. Баш жагы. Эке бөлүнүп калышты машина жүрүп. Мынаке. Бул баш жагы, бул аягы. Светофордан кийин токтош турсун. Азыр токтошот азыр, жетесиңер. Бишкектен жолу. Stansiyanın aralıkta saktayız. Aralık saktayız. Gelin. Yolun bir tarafı boşaltıyoruz. Астыға, арқаға чұрқап емсіздер, пресс служба сіздерді қатырақ іштеңіздер.
жетпей қалып атам. Як отырсыз? Нарахтанбасай. Саламатсыздарбы? Жалпы Бүтін Кыргызстан партияның қолдаушылары, біз мына Бүтін Кыргызстан партияның жалпы қолдаушылары менен кайрадан ошол БШКнын 24 саатта бере турган кагазды 38 саат дегенде 40 саатка жакын убакытта бизге берди. Бул жерде мыйзам бузулду. Жана ошондой эле биз дагы да акыйкаттыкты издеп, ошол БШК тарапты көздөй жөө жүрүш жасадык. Бул биздин акыйкат чечим орномоюнча биз артына кайтпайбыз. Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары менен ушундай акциялар, жөө жүрүш бизде жасалат. Качан акыйкаттык орногондо биз токтотобуз. Biz bugün bütün Kırgızstan partiyanın жалпы региондордон, райондордон, жана ошондой эле Москвадан бүтүндөй мына кайрылуулар болуп атат. Мына миңдеген кишилерибиз чогулуп мунун баарына биз акча берип, же бир мындай бир буларды үгүттөп чогулткан жокпуз. Булардын баардыгы акыйкат издеген, чындыкты издеген, чыныгы колдоочулар менен мына биз кайрадан Ак Үй бұл Кыргызстандын борбору Бишкек шаарынын аянты Ак Үйдүн астына мына жөө жүрүш жасап бараштабыз. Азыр БШКнын астына барабыз. БШКнын астына барып, өзүнүн айтчу сөзүбүздү айтып, кайра биз мыйзам чегинде мыйзам бузбойбуз. Баарыбыз мына эки катар менен жөө жүргөн пешоход деп койсок болот. Ошол мыйзамды бузбай эки катарыбыз менен барып, кайра кайтып келебиз. Рахмат. Саламатсызбы? Сүйлөп коесузбу? Биз акыйкатсыздык үчүн бекем туруп, ага каршы өзүбүздүн укугубузду коргоп атабыз. Буюрса, жогорку кеңешке биз дагы каттоого киребиз. ЦИК мыйзамды бузду. Бул элин кыйнаган, элдин кызыкчылыгын ойлобогон ЦИКти колдонуп бизди четтетти шайлоодон. Ошого жараша биз дагы мына электоратыбыз бар деп чыгып, өзүбүздүн укугубузду коргоп чыгып жатабыз. Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Менин атым Уран. Кайсы жактан кандидаты? Мен да талапкермин. Талапкер. ЦИК бизди четтеткенде эле угуп дароо чыктым жолго. Рахмат чоң. Büyüklerdi, algıcılar, büyük götürüyoruz. Duraklarda büyük götürüyoruz. Aralsız saklıyoruz. Birbirimizi götürüyoruz. Baskanımız baskan Рахмат чоң. Эже каяктан келдиңиз, сүйлөп коюңузчу. Мен Лейлектен келдим. Масканы чечип алыңыз. Президентimiz Cembe Şarkoğlu sizlerden soranlar bir de güzel nizamdı. Aslında Kılbay. Soktan zıplıyoruz, birbirimizi götürüyoruz. Çıktıratmay tuğru yoldu. Nimetli
Başkanına peşin ona üzerine. Çünkü bizge bütün Kırgızistan partiyasını kolda peşimiz ona için çekim çıkarıp verip biz de onunla geleceğimiz balda nevrelikçiler için şimdi için Artı alkışlar söylemiş. Жақсы. Bakın. Жақсы неме тұрышын қалаймын да. Партияны. Gelecek ümit kılaylı Ece. Bütün Kırgızistan partiyası. Kırgızistan партиясы. Nizamdın kuruluşan atla kayıtmayız. Қайтпаймыз, қайтпаймыз. Саламатсыз, қаяқтан келдіңіз, сөйлеп қойыңызшы. Сөйлеп қойыңыз, бір-екі сөз. Масканы шешіп қойсаңыз жақсы болмай қалып кет. Рахмат. Саламатсыздар. Қашықтан келдіңіздер, сөйлеп қойыңызшы, бір-екі сөз. Қаттыба қойғанына наразы болып елдік. Үт барыңыз наразы болып шығып атамыз. Дағы келбей қалғандары қаншасы күтіп, қаншасы тияқта үйіліп жатышады, айылдағылар. Емне oldu деп үйіліп жатышады. Сіз қайсы аймақтан келдіңіз? Мен өзім шардамын. Шарды, Шардамын. Bir kişinin ele arzımının bir kişi 50 tenge almadan bulmaydı da. Aa. 50 tenge aldı. Bir kişinin ele arzına şimdi katına koyduğunu on degen öte mizapsız. Bu adaletsizlik. Büyük parçada adaletsizlik oluyor. Öte Şükür düğüldün. Gözünün kaynattı. Astılı kızı kaynattığın bolsa. Kaynatıp elдің kızının kaynattı. Andan beten. Demire erten mitingke çoğulap егерде маза қаттамай азыр емеге сот оны эмнеси болот биз ишенбейбиз. Биз өзүбүздүн мыйзамдуу эмебизди алып бара беребиз. Маршруткабызды алып бара беребиз. Тартипти сактайбыз. Тынчтык түзүп болот. Анан кийин эмени соттун чечими турумуз чыкса биз дагы артка кайтпайбыз. Тойду керек. Рахмат Ece. Сөйлей тұрғандар бар ба? Сөйлей тұрғандар, қаяқтан келдіңер? Сөйлеп қойғаншы? Leylekten geldik. Бір-екі осы сөз. Қысқа. Ama çeçemiz en hava kaçarında tuğla sanatının en güçlü ana serveti var. Рахмат. Саламатсыздар. Сөйлеп қойғаншы? Қаяқтан келдіңіздер? Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Biz bütün Qirg'izistonda qo'llab, mitingga chiqib mitingdan olib ketamiz. Bütün Qirg'iziston uchun, elimiz yeringiz uchun, mamlakatda haqiqatlik uchun. Рахмат. Саламатсыздар. Сөйлеп қойыңызшы. Men bugun 70 yaşta bo'lganligimdan qaramasdan Маскаңыз ылдида қосып қой. Ана. 70 yaşga chiqqanligimdan qaramasdan bütün Kırgızistan'da chiqib chiqdim. Sebebi bu partiya daima chinlikni, haqiqatlikni, elning taqdirini o'ylagan partiya. Kelajekni, yoshlarning kelajagini, geleceğimizni bizge Kırgızlarga tiyesheli bolgan barcha narsalarni bir gana Kırgızlarga tiyesheli deb hisoplagan partiya. Oşonduktan elimizin kelajegi uchun o'sha Kırgızstanda qo'llab quvvatlayli, shularga iyilik qalayli. Buna Bışık'ın çıkargan çeçimi tur emas. Ko'p yıldan beri daima katışıp kalatkan bütün Kırgızistan emin üçün oşul yılı katışpay kalat. Emne sebepleri? Bir gana Tursunbay Bakiroğlu'nun aytkan жаңылыш sözlerinden
Milyondoğan ellerden taqdiri kımbat beken. Bizde milyondoğan, milyondoğan Kırgız elleri, yaşlar, karlar, karapayım eller kıynalıp gelişet. Oşonduktan biz BŞK'dan çındıkты talap kılabız. Bizden partiya şayloğa katışın talap kılabız. Rahmat eje. Salmas beje, söylep qo'yingiz bir ikki so'z. Siz söyledingiz-a? Siz söyledingiz? Söyledingiz-a? Bunday adam qaydasi da buni Shaydambekov mendan aqlli odam ekan, o'sha uchun o'ta xafa bo'ldim. Men ilkday xafa bo'ldim Shaydambekov. Bir ko'zim ikkinchi ko'zimni ishi olib qoldi. Ochiq aytganda o'ta ko'rolmay ketdi. Kunlashdan jamon ekan bu. O'shaga chidamayman batgandan keldim. Bola chaqam kelajagi uchun chidamay etanman. Azdan 1000 adam keladi, oxirgi kelmaydi deb. Ana qutuldim, bo'ladi. Basot azda qayda? Ekin bir ekin odam keladi, bundan chiqsa. Xudo xolasa o'lguncha bütün Qirg'iziston da o'zgaradi. Azamatsiz. 15 yildan beri mana bütün Qirg'izistonda yuraman. Negizi bir prinsipte yurgan yaxshi-a, baka? O'da. Bir prinsipte yurib eng yaxshi sapatda. Aqcha uchun o'lbash kerak adam. To'g'ri aytasiz. Haqiqat uchun yashashdi. Eng to'g'ri aytasiz. Rahmat sizga da. Salmas, qiraqdan keldingiz, söylep qo'yingiz bir ikki so'z. Söylep qo'yingizlar. Talapkarayından geldik. Bütün Kırgızistan için. Balan çatağız menen, tuğanın, el yurtağız menen. Bütün Kırgızistan için. Alqadık. Rahmat eje. Salmasызбы? Bir ikki söylep. Ben Narmın Atbaşı rayonundan geldim. Narmın obasından. Bütün Kırgızistan çıldığı için güreş oynayıp geldim. Akırı çıldık gene bir çok bu. Buyursa yaşlıkta alıp veririz buyursa. Hakkıngat için güreşkine yaşlıklar oynamayın da. Rahmat eje çoğum. Salmas, bir ikki so'z. Söylep qo'yingiz. Bari BŞK'ga ketamiz. Ertaga sot bo'lib, mümkünçülüğü varlık çiğnesine olur. Kudayım izleyip kolduk etek ol içerisine çıkart деген çok mutluyuz var. Biz gelecek için yapacağız. Çevreler için 30 yıllık kutularda. Bunlar nizamlısı olup ekin bizge çok istavili nizamını yapacağız. Nizamlar nizamlar provokasyon yapıyoruz. Şu yıllarda bize cengi çıkarız. Rahmat eje. Şaydolar katışarız. Rahmat eje. Salamatsыздар. Bir ikki so'z söylep qo'yingizlar. Bir ikki so'z. Qaysi yoqdan keldinglar? Shahardanmi? Qanday maqsad bilan keldingizlar? Saçmayı basmayı da çağırıyor bu tez basmayı. Atlattan buradayız. On taraf kalıyoruz. On taraf kalıyoruz. On taraf kalıyoruz. Aldılar kişiyle zeynep olsun. Жетпей қалып Aldı kişiyle zeynep Әлі соншалық көп. Atlı toktayız. Çırқап та жетпей Aldı қалып. kişiyle toktayız. Сот бүткүчөктө 10 килограмм арықтаймын ғой мен. Чырқап атып.
Art to'xtaymiz, bat-batlanmazib. Oldiga. Aygül. Şaşpay içine barsın deyip kaçın. Şaşpay barsın. Jayrak basыңыздар, jayrak. Арттағылар жетіп алсын. Барып қарап қойға сразу жақты. Mikrofon, evet, kolonga. Işıkkan алдына келдік. Да, милициялар тесіп қойып тұр. Işıkқа кіріп кете тұрғандай. Неден қорқышат? Кечеде провокаторлар келіп, алдын ала тұрышқан. Бүгін қанша жер екен? Көрелічі. Азырақ базауыздағы. Баннер, плакат. Тұрышат. Орталықта қаламыз. Aralıkta saktayız. Aralığımız 1 metreden boş gerek. En birinci nizamlılıkta saktaydı. Aralıkta saktan. Halkarak durup. Nizamlılık, tartıştı, bütün Kırgızstan kanday saklaştı biz görsetmeli. Ayşacığım, sizde artık ötkönünüzün. Kulaklar, atlat kılıyor ikinci zaman var. Kulaklar, atlat kılıyor. Kulaklar, zanner, aldığa turluyor özürgen. Kulaklarda öyle götürüyoruz. Aralıklı sakın. 1 metreden. Modurgen, aralıklı yapıyoruz. Atla oturuz. Geliştir. Sen önce. Ötüyorsun. En birinci nizamlılıkta, tertipte görsetmemiz. Biz geçen gelip görsetmemiz. Biz bugün de geldik. Kulaklarda, yüreklerde büyük götürüyoruz.
Batken götürüyoruz. Batken bitir. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, aramızda alaydan başlap haftalara çeyin jete gelgenler ısındı var. Sizin gelişinizin sebebini de biz biliriz. Bu birlikte 3% doğuş menен gelgen kişi özünün şaytan baltası Шайдалбекова Бышыканын төрайымы жана ошонун шайкасы менен мыйзамсыз ал чечим кабыл алышып бизди шайлоодон четтеткенге аракет кылып жатышат. Эң башкысы провокация калтырбайлы. Мыйзам чегинде укугубузду акырына чейин коргойлу. Буюрса эртең соттун убакыты чечилет. Ошого да буюрса жакшылыкка барып туруп өзүнүн укугубузду бекем кармап турайлы ошол жерде. Arkadaşlar, mına kança yıl öttü? Ben aytıp etkem. Dünyadaki en kедей hazır biz 10 memleketin katarına giriştik. Hazır az kelgensip. Oşol ele eski siyasatçılar birlikte eğilip alığa hareket kılıp жатышат. Ошондуктан булар bizdi kolundan gelgen nerseni жасап, жогорку кеңешке өткөрүшпөйт. Ошол нерсени булар аракеттер жасап жатышат. Бирок biz укугубузду акырына чейин коргойбуз. Бышыкада биз билебиз, ким элдин кызыкчылыгын ойлойт, ким бул режимдин кызыкчылыгын ойлойт. Ошондуктан элдин укугун тебелеген Бышыка кетсин. Мыйзамсыз чечим кабыл алган Бышыка кетсин. Атырга даңк. Ура! Hayratқа dаңқ! Bütün Kırgızstan! Bütün Kırgızstan! Bышыка hakikat çetim çıkar! Eldin hukukun tebelegen Bышыка geçsin! Шайдалбекова жананын шайкасы geçsin! Atırga dаңқ! Şu kızga bir jakşılap yıkırançı Atırga! 1, 2, 3 aytыңыз. Atırga dаңқ! Dаңқ! Мекендештер, силерден bir чоң сураныч. Мына биз кайра кайтканда артыбыздагы мусорларды өз менен кошо ала кетели, сизден чоң суранычы. Рахмат. Biz bu жерге келгенибиздин себеби баарыбызга маалым. Бышыка биздин мыйзамды бузду. 24 сааттын ичинде бизге бериле турган чечимди 40 саат деген убакытта бизге кече берди. Biz ошон үчүн Бышыкага талап кылып келдик. Бул эл бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары. Biz бүгүн бул жерге келгенибиздин себеби биз мыйзамдуулукту сактайбыз, аралыкты сактайбыз. Biz акыйкат орногонго чейин бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары артка кайтпайт. Укук коргоочулар, биз сиздерге эч кандай претензиябыз жок, мыйзам бузбайбыз. Сиздер эл тарапта болуңуздар. Бышыка акыйкат чечимди чыгарышында биз талап кылганы келдик. Biz Atırga dаңқ деп bir баарыбыз чогуу bir кыйкырып коелучу. Atırga dаңқ! Atırga dаңқ! Atırga dаңқ! Atırga dаңқ! Бүгүн мына 15 партия шайлоого өздөрүнү баштады. Бүтүн Кыргызстан партияны bir күн калганда уруксат берсе дагы, бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары сатылбайт. Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары ушундай кылган сайын бул күч алат. Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары райондо, областтарда, айылдарда
Бүгүнкү күнү бардыгы ушул чечимди күтүп атат. Бүгүнкү күнү БШК эл менен ойнобосун. Бүгүн мына биз бардыгы мына жерде жазылып турат. Акыйкатты талап кылып биз бул жерге келдик. Биз мыйзам бузуу, бийликти жамандаган, же биз мындай жаман нерседен алыспыз. Биз болгону акыйкатты гана талап кылып келдик. Ошол үчүн бизге эмне керек? Акыйкат керек. Бүтүн Кыргызстан алга! Бүтүн Кыргызстан алга! Рахат аке каяка жүрөт, Рахат аке? Ахат аке. Бүтүн Кыргызстан партиянын кандидаты. Мына бул киши бүгүнкү күнү өзүнүн шайлоочулары менен өзүнүн участкасында иштеш керек эле. Мына акыйкат издеп бүтүндөй кандидаттардын бардыгы жерлеринин ишин улантып атат, бирок бизге уруксат берилбегендиктен ошол жерде жергиликтүү бийликтер ушундай кысымдар болуп атат. Бүгүнкү күнү Бишкекте эмес, жалпы Кыргызстанда кысым болуп атат бүтүн Кыргызстан партияга. Мына биздин Ахат акебиз. Урматтуу партиялаштар, Кыргыз элинин эртеңки күнүнө кайдыгер карабаган саналаштар, биз азыр мындай деп чечтик. Эч ким сүйлөбөйт. Өзүбүздүн бүгүнкү укугубузду сот талаасында чечебиз. Ошону талап кылабыз, бизге акыйкат болсо болду. Эми мына азыр келген биздин сапарлаш, саналаш инсандар ушу чортаман акыйкатты издеген, чындыкты эч жактан таба албай аткан, мыйзам жоктугуна күнү түнү биздин офисте уктап аткан, эртең менен чакыр базактагы келип, өзүнүн ички дүйнөсүн ошол жерден чыгарайлык деп жүргөндөргө мен терең таазим этем. Чындыкты азыр сот ана аныктай алат. Ошону аныктай ала турган сот барбы? Ишене алабызбы? Биз бир эле азыр бүтүн Кыргызстандын ушу эртеңкисин ойлоп келген жокпуз. Мына БШКнын ичинде чындык боло турган нерсе болчу. Чындык ушул жерден, мыйзам ушул жерден бузулуп атат. Значит, бул борбор шайлоо БШКнын ичинде мыйзамды түшүнбөгөн